Sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa o sa tubag nato sa Salmo o sa atong Salmo responsoryo, murag nindot pamalandungan nga niingon ang Ginoo diha sa atong tubag sa Salmo, ang mga sugo sa to? Ang mga sugo, ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Kinsa ninyo dinhi ang testigos gyud nga tinuod gyud ni nga ang sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa imong kasing-kasing. Taas ang kamot. Usara kabuk. Wa say siguro. Ang sugo sa Ginoo hingpit, perfect. Mao na makalipay gina siya nato. Pero naa ang problema kung mutuman baka. Kay kung di ka mutuman, ang sugo sa Ginoo kay perfect man, makasakit sa nato, makaguol. Na kanilang nias ebanghelyo niingon diri sa tigingon sa ato ebanghelyo, kung ang usamo kamata maoy nakaangin nimo sa pagpakasala, nakapahimulag sa Ginoo, lugita kini. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod ani? Taas ang kamot. Kanang malipay gyud nga mosunod. Nya punan pa gyud, kung ang usamo kakamot makapahimulag nako, putla kini. Kinsay malipay? Taas kamot. Sugo omnis Ginoo. Wa na ini isa. Kung ang imong usa ka tiil makapahimulag nga rin ako, putla kini. Kuyaw no? Nya kani nga sugo, perfect ni, sakto gyud ni, tinuod gyud ni. Pero kinsa may musunod? Wa na hilom na. Ganahan mo musunod dili. Kusga. Wa na gitingog. Luuya na to, no? Nanimba ta karon aron lang gyud pagsupak sa sugo sa Ginoo. Pagkaluoy nato. Mo na diri sa unang pagbasa si Moises giingnan sa iyang kay doon naman siya gipili nga 72 ka kanini ang mga mutabang niya ba pag handles mga tao kay kung siya rang usa niya milyon kapin ka mga tao iyang gihandol, di niya makaya. So nagpili siya 72 ka mga tao nga gitan-aw niya nga murag kasaligan niya. Iya dayon nga ganing gihatagan sa espiritu. Pag adto gyud ngadto sa tulda, ang Ginoo gikuha ang mga espiritu sa kanabang mga gitawag na to, mga gifts ba sa Holy Spirit diha ni Moises, gipaambit ngadto atong 70 nya kay ang duha wa man kaadto sa ana tulda didto ra man sila sa ilang tulda sa nagpabilin kay wa ting ito ma-inform kay wa pa man say text ato may tatong natoy group chat kay ni message nimo kakita ang tanan. Pero na-appeal po sila dito pagkaigo sa Espiritu Santo, na nagna po sila, nag-prophesied sila, purti nilang lipaya, kay pagsuod sa Espiritu Santo, nangalipay man sila, doon ay mga taong nakadungog o nakakita nga murag nakaingon nga murag unfair man eh. So ang ilang mata nakakita unfair sa may ilang isulti. Moises, ang duha ka tao dito, nanagna sad nga wa man tumuanhi dinhi, santa ato sila. Sa may gibuhat ni Moises ang iyang tubag, kanindot unta kung kitang tanan tagaan og ingon ana nganong masina man ta. Pag abot sa ebanghelyo mao gyapon giingnan sa Jesus ni Juan, tuay nanagna didto nangayog masakiton, nagsangyaw sa imong ngalan. Di man to nato member among gipahunong. Ingon si Jesus, ayaw papadayon nala na sila god.
unsa man ni siya nga kanaganing kamatuoran, mao ni ang pagpakita nga kung maghisgot kag pulong sa Ginoo, nya maghisgot ka nga musod ang Ginoo nimo, ang tanang tao ana kinahanglan gyud makasinati. Nga naman maunay hinungdan sa atong or tuburan sa atong tinuod nga kalipay. Dili gani makasud nato ang pulong sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo di sad kasud. Nya kun wa gani ang iyang presensya nato, luoy kaita. Unsa may atong iili sa presensya sa Ginoo? Unsa man? Kasagaran gyud. Number 1, kwarta, bahandi. Haron pagtagbaw sa atong kasing-kasing nga wa nay Ginoo, atong ilisan og bahandi. Muna si Kristo mi specify pud ani, di mo makaalagad og duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang bahandi. Karon unsa may sodos inyong kasing-kasing, Ginoo o bahandi? Kanira ba kunong kasing-kasing simbolo man ni sa gugma. So pwede sa nato nga ingnon kinsa maroy inyong gihigugma, ang Ginoo o ang bahandi? Sige, kusga. Kusog-kusugi pag yun. Ginoo. Sige, lingian na yung tupad. Ano yung tupad ba? Lingian na. Niya pangutan ada yon. Ing na, pwede nimo ihatag ang tanan nimong kwarta nga rin ako. Ing na, hangyo ba? Ing na, pwede rin na imong tanang kwarta ihatag nga rin ako. Sige, ing na. Adi mo muingon nga nang hadlok mo. O muingon gani ng imong tupad, buang ka diha, nahigugma nas bahandi. Wa gid nay Ginoo. Wa nay Ginoo, nahigugma nas bahandi. Mo na siya. Sige, ako na lang moingon kay basig na ikog mo. Pwede ninyo ihog ang inyo rong tanang kwarta sa kolekta. Kinsay mohog sa tanan ginyang kwarta sa kolekta karon, isang kamot. Mailhan gina kay check upon man na nako ron ini human. At tanawa, wag gini pataas kamot. Kamong tanan nahigugma sa bahandi kaysa Ginoo. Wa man kung ingon ang tanan ninyong kwarta nga tuas inyo, kana larong naasod sa inyong bulsa, ihog tanan sa kolekta. Wa gini isa. Tingali pulos gyud mo way kwarta. Kay moanhi kag simbahan, di gyud magdag kwartang dako usay wa gyud kwarta kay musimbara. Musimba raman, dool raman. Di lang tabagdag kwarta, pero muadto gani sa SM, ngadto sa Ayala, hala gyud dadon gidang tanang kwarta kay i-deliver gyud na didto. Muadto ganig parlor, hala dag yung kwarta. Muadto ganig tarian, hala dag yung kwarta. Hutdon gyud na mangutang pa. Pero moring simbahan, ayaw la pagdag kwarta kay simbaraman ta. Mga buangon mo. Ari unta ninyo dadon tanan ninyong kwarta dinhi kay ihalad ko ni Ginoo. Kay Ginoo na gud ni. Mauna niingon diri si Saint James or Santiago diri sa atong ikaduhang pagbasa, kamong mga dato panghilak kamo, pagminatay kamo. Kay kanang inyong gihigugma nga mga sapot, mga bahandi, mga plata, mga bulawan, gikutkot na sa taya ug sa anay. Ang pasabot ani, mga hanaw na kay niya na ang COVID. Gastua ang inyong kwarta para sa Ginoo. Mga tanang naining kuan ako sa sige na kong ingon, pamalit pa mo, kamong nakapalit na pamalit pa mo. Karon hinon ang nag-text nako, punan gid nilag word, Father, ikatulo na ni nakong palit. Father, ikaupat na ni nakong palit. Nako gipakonsensya baka kuan. Wala sad sila mahibaw nga ako kanapo nako ni palit. Oh. Kanapo na ba? Wa pa di ay kay 5 raman di 4 raman di ay ka simana ang kuano ang kanang usa ka buwan nya wa pa man ta matapos sa September basta kada simana mopalit gyud ko
labing minus 5 ka slots. Mo nang balik-balik yung kong palit. Nga naman, kamura day mo atog langit. Kamura day makigsuod sa mahal nga birhen. Kamura di ay mo imuhatag o gift sa mahal nga birhen. Ako, dili di ay. Nya na ba ko ikahatag? Of course. Nago ko'y gidupa-dupahan. Kana akong gidupa-dupahan, di kada dupaan ning pare, doon na ni presyo. Kung taas-taas, dako ni siyag presyo. Kung ari diri gamay-gamay ra, nya tuwagan is kapilya di na ko modupa kay kani gamay jud kay. Oh na ang pare nga di modupa mag-ana ra nagduda gina kani gamay ra gining kolektahan Mga igsoon magampo kita mag-ana ra kana gamay nagpaprutan-aw gani dako ni kolekta da. Dukaw ni mga igsoon pasabot hakop ko ni tanan. Dili na mo meaning ana kamo motuosan mo basig magsige na sa numog analyze sa dinupahas pare. Di oy kun ang pari batanon pa ang dupa ari dire kay ligon pa magkamot o gulang-gulang na anhin na dinhi nya perti na gyud tiguang nga ari na dire di naman kaisas kamot no ngano dai kamo mga tiguang kaisa pa mo yung kamot oy sus mura na lamog sisiyo nga kanang way pa ko ana-ana na lang mo di ako din akaisas kamot din akalayat-layat di ba mo na meaning sa dupa kuha ato katong unang meaning. Pero usahay, tinuot sa siya. Wala, mamalita. Ayaw kahinogon anang kwarta. Nasa initestimoniya na ko, pader, negosyante man siya. Sa una, pader ba, nga kanang adyo ko kabati ni mo, kanang imong pagsigig wali bahin anang kwarta. Pastilan, pader, kana yung inigting sweldo nas ako mga tao. Mura jud ko mabuang pader kuno anak ko'y kwarta kana yung ting paningil sa akong loan pader kana bang na mga negosyante otrom sa mga utangan kay tanan lisura gid pader ana pero karon pader sige kog paminaw nimo pagka-relax na nako pader igabot ko sa akong giutangan pader maingon ko time sahab okay ra jud kayo ako jud kang bayran ana bisan pa kuno sigasigahan siya sa mata relax na jud kuno kay siya. Nya kana kuno wa na siya kwarta nya wa na siya ikasweldo or kuwang ang pangsweldo di na siya maratol moabot ra na kay kana mga tawhana gimahal gunas Ginoo naa gini kwartang ihatag ang Ginoo naa dayon mamalit daghan ay saodan nate ikasweldo wan adyo kuno siya maratol ambot tinuod ba to kay nga naman ang sugo sa Ginoo maghatag ginagka-relax kalinaw o kalipay sa atong kasing-kasing. Sunda lang ang sugo sa Ginoo. Unsa man gyud main nga sugo sa Ginoo, ayaw pagpakasala. Muna nga si Kristo iyaning pamaagi sa pagsulti. Wa siya moingon nga literal putlang imong kamot, imong tiil. Pero iyaning pamaagi sa pagsulti aron ka makasiga imong mata. Hala. Ana ba? Kana bang makatuo ta? Nga kini ang gisultis Ginoo og balaod sa Ginoo kun atong supakon mas maayo pagwatay kamot. Example, bana ka. Ang imong kamot gigamit nimo og hikap anang mga JRO. Ana, malipay ka? Ha? Bana, malipay ka? Nga magsigig hikap anang nindot kaing leg sa JRO? Tubag. Og di mo malipay, ako malipay ko ana. Mo nang wa ko muhikap. Nga naman, makatintal. Sa imong paghikap ana, ang imong kamot mura nagnaputol. Kay di na sad ka kamaong muhikap sa imong asawa. Ludo na ka magtan-aw sa imong asawa. Kay kadto na may imong gihikap ang tag 18, tag 19, tag 16. Unsaon pa man imong paghikap aning 56. Luod yun. Kinaanad magaghikap ato. Mura rasag naputol imong kamot. Unya, kalain nimo no, nga akas balay pero di ka mohikap sa imong kaubas balay nga angay gitang hikapon o gakson ang imong asawa. Una siya, kanang imong tiil. Naanad ang imong tiil og adto ngadto sa sugalan aron ihatod ang imong kwarta nga kinitaan adtong gasigig ujes giste nya hapak ngadto labay ang tag 500 tag 100 ipanglabay tag 1000 ipanglabay didto
Dinhi gani labayan lang tag 50 tabos ana piso. Dito sa tarian labayan ang tag 500. Unsa pa may imong ilakaw padung sa simbahan nga naadik naman kaato? Ang imong tiil mura nagpungkol kung simbahan ang hisgutan? Nyag naanad kag hatag og kwarta didto nga dagko ang imong kamot wa na sa ikapuslanan kay di na nakamaong mukuot sa imong 1,000 aron ihog dinis kolekta. Pungkol na ka in relation sa Ginoo. O may pagputlo na nimo sa imong pag-adto sa tarian, dad-o na nimo dinhi sa simbahan. Anong di man mo makumbinser? Mao nay meaning ana. Kung ikaw batanon, sige kag tan-aw anang porn, sige kag tan-aw anang porn, ang imong mata na adik na gid anang porn o kanang computer games, unsa pa may imong gana nga itan-aw sa Biblia aron mo basa sa Biblia. Usahay gani wa na kay mata nga ikatan-aw sa imong ginikanan o sa imong mga igsuon kay na-focus na kanang computer, na adik na kanang computer. Pasabot lugita na imong mata, pasabot kuhaan ang imong focus anang computer, itutok na sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, aron makabuka ang imong baba nga moingon ka, gwapahan ni mo ron ma. So, nuang ka diay. So, lagi, liwat man day ko nimo. Ano ba? Awa mo kasabot? Ano ba? Haron tagaan day ka og kwarta. Nga imo din ang iduwa sa computer. Dili, imo nang ihog diri sa simbahan, imo nang ihatag ngadto sa imong mga ipalit na nimo sa imong mga requirements sa imong pag-eskwela. Ana, pasabot munindot ang imong relasyon, lugitan ang imong mata, ibalhi na ngadto sa laing focus kay basig na adik na kadiha sa sala. Bantayan nato ang atong lawas, wa ba nato magamit sa sala. Nya kung nagamit sa sala, putla ka ng maong paggamit. Haron ibalhin sa maayong paggamit sa imong lawas. Kung ang imong lawas gigamit na nimo sa pagpangwarta o pagprotektar sa imong kwarta, matud pa ni Santiago, paghilak o pagminatay kay duol na ang impierno diha nimo. Nya ang impierno matud pa ni Kristo, ang mga ud di mamatay ug ang kalayo dili mapalong. Magsige ra jud kag hilak inig kapaak diri od imong hapakon di ana sa diri hapakon dukdukon nimo mudaghan na noon ari na nos imong mata mukaon di gyud mamatay di apay kayong gasiga-siga bakakon ba si Kristo nindog ta